وفاداری ہند لوازمات یہ کم اہمیت دِوان یمن دیو ژور اہمیت علم تعزیہ ذوالجناح امام بارگاہ تربت خاک یہ تی وہ شبی یہ شبی ساری ہچی کتھا چھ یتھ خاک ذوالجناح ذوالوار اللہ اعلان تر سارے برونٛہہ کنے ونان یس اہمیت ذوالجناح چھ نا تتھ اس مس کران کیازِ سا یہ شاہد اللہ یہ خدا بن کے نشانی مطلب اخ نشانی یہ تم نشانی ہند شبی اس کت پنہ گھر مانان سہ کت حضرت ابراہیم سند تمہ کتچ شبی یہ ذوالجناح امام حسین ذوالجناح شبی یہ خاک امام حسین قبر ہند خاک شبی یہ شبی تمچ یہ گو اعتقاد سان یہ خاک گر دم زن دیم تربت سید شہدا امام حسین قبر ہند خاک سہل کتھا یہ گو اگر حدیث مفاخرہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمان حدیث مفاخرہ یعنی فخرک حدیث دپان اک دہ لج کت خانہ کعبہ زمین بیک لج کربلا زمین پانہ ڈسکس خانہ کعبہ زمین ورژ کربلا زمین مے اہمیت واریاہ زیادہ یہ من صادق فرمان حدیث مفاخرہ کربلا زمین ورژ خبر کیا مے نا خانہ کعبہ مے عزت چانہ کھت ژور مے عزت چانہ کھت بی مے مز نا حجر اسود مے عزت چانہ کھت ژور دوپنس بی مے مز نا یہ سا یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آمت تم تم قربانی کرمز مے چانہ کھت عزت ژور کربلا زمین ورژ واپس مے عزت تیوت ژے کیازِ مے مز تم سن رات مے مز تم سن خوٗن یم چون عزت بچو یم چون وقار بچو یم چون سورُے بچو اگر نہٕ سُہ آسہِ ہے ژٕ آسہٕ ماز اتھ حدیث ونان یہ حدیث مفاخرہ اوے اوس سانیو مشتاقن منٛز بوٚڑ بار اکھ مرجع اکھ بوٚڑ بار روحانی انسان اکھ حضرت آیت اللہ مقدس اردبیلی رحمت اللہ علیہ یہ دیوار یم اس کربلا زیارت گھے نا مقدس اردبیلی سہ کڑان مے باسان کلو میٹر برونٛہہ چاپے دپان مقدس ژے کیٛازِ کٔرٕتھ چاپے تۄہہِ چھو پاے ییٚمہِ وِزِ امام حسین علیہ السلامن یہ زمین چھنا مٔلۍ ہیژمٕژ تۄہہِ چھو تمہِ وِزِ کیٛاہ چھُ امام حسینن کوٚرمُت تٔمۍ چھِ ہیٚتمٕتۍ اکھ فرسخ اکھ فرسخ سہ کوتاہ گوٚو اکھ فرسخ کوتاہ گوٚو اپراکسمیٹلی 5 کلومیٹر کِنہٕ گوٚو نہٕ ییٚلہِ 5 نِمو یِتھ پٲٹھۍ سُہ کوٗتاہ گوٚو سُہ گوٚو ییٚمہِ بیٚمنہِ پٮ۪ٹھ حضرت گامہِ سورُے علاقے یوٗت چھُ امام حسینن مٔلۍ ووٚتمُت کمہِ خٲطرٕ بنٲومٕژ پنٕنۍ پراپرٹی پتہٕ اوس ونان مقدس اردبیلی مےٚ کتہِ چھےٚ پاے امام حسینن کتہِ پٮ۪ٹھ چھُ مٔلۍ ووٚتمُت بہٕ چھُس برونٛہٕے تھاوان احتیاطن چپٕنۍ کٔڑِتھ